Khona umlaleli lolaleli mnakethu angikwamukele la msakadweni kunjani? Ngiyaphila Betrens njani wena? Philile cale utibike kucala because lo muntu besikhuluma nayo yamathi so angeke ube fair kuze wena ungatibiki bangakwati ngikhuluma nabantu lokubi. Lokho bengaphinde alpha ngicecofete kahle. Bengicoca na Andis wala khona lokukhulumile off air lokubalekile usini. Mina no ngisenhlanda wongawa la wendawo. Udoka amanzi. Ngivele ukuthi akasabiyele ubalekele ukuthi lo store ufuna ukumenda mphakathi. Yeah. So yabaleka. Siyabaleka. No mnakethu kubonge kakhulu ngiyazemba utadivela njengoba ushilo thank you but dlala ku Bomb City Sound ku BSR FM 104.1 the pumping beat of Vegas libito lami ngingi Prince Valley ngiyakwamukela mawusanza ngena la ngishilo ukuthi mangibuya angeke ngibuye ngedwana kuneliphimbo lohlale ulive ake emkhatsini weliviki utadivela nje nawe la bathi lokungijabulisa ukuthi namhla ke sibungata ke umlingisi uyabona mabathi sinebalingisi eMpumalanga ngifuna ukutshela ukuthi kukhulunywa ngebalingisi labafana nawo because akalingisi kumabona kuze kuphela la sitawuthola ukuthi uke waye stage ngoba ulingisa nasemsakatweni net nami ngiyatfanela namajala lawo ngoba ngishaya livalo lelinye langa wake wabaleka avakashele SK hey falakhe ha kanjalo nje banemndeni wakhe la bayingodi kabi so sitawuxoxisana naye sisiwami angikwamukele ku BSR FM kunjani Ngiyabonga Prince Valley kungamukela. Asesiqale nje ngoba nyalo siyaganga mina nawe la ubaleke kade ekhayikini ubaleke nasemsakatweni majaha lapha searadi latimbita ngifuna ukujike nelijaza ngathi ukulungele ngoba bayakusukela wena nyalo bathi wena awutholi bandwana manje ready lamajaha lawa ngathi singayenda nje ngalendlela leyo ukuthi mawujika ujike so ukhona lonako ngalo ufika ubaphi Ama ukuthi bayatithemba kunankinga ngento kanje ngawuvala lalomlomo lokhona lapha kamakhanya. Shoze kudaweni kanjalo so umvetele ke nemlaleli ukuthi uqhamuka kuliphi likhaya la umuntu makadibana nawe estradini usengakhulumi ukubone kumabona kuze uthe ungibani kumbe uthe ungibani maka approacha because igama lakho akakwati Ligama lami mina litshalwa ngingerato sibongo ngakakhetha sini. Yeah. Kepha nje njengoba labaningi bese bangibonile naleli gama sebayalathi. Kanti futhi nalela ngalemsakatweni nje labanye bakhona sebayalathi. So akusekho lula ngalendlela ukuthi ungazama ukuthi utibhacise cha. Asiqale so before siyabona mawusa angeke kube lula ukuthi bhacise lesikhathi mhlawumbe usengaveli kumabona khashane bekulula yini kumbe vele bokuthi mawukhuluma basho ukuthi hey siyalifanisa leliphimbo Bekuthi mangikhuluma bathi hayi man leliphimbo leli ukuthi silijwayele bathi hayi man khona lasikwatela khona ngithi hayi aningazi bathi hayi man siyakwati uDomo versus lomunye sekashathi hayi man ngizibani Kodwa ngithi ayakusiba bathi hayi ngeke bese ke sokuba ngokunyisho ukuthi hayi niva lona leliphimbo Lerato kude umuntu ohlala emsakatweni kude umuntu ohlala kumabona kuze uvelaphi ngoba kimi nje ngiqale kuva so semsakatweni ngikuphi ekhaya Ngitalelwe eStanderton ngepha kwanyalo ngihlala ePinari Mpinari khona lana sport yeah lelithando lokulingisa liqhamuka kuphi liqhamuka from primary ngifunda isikolo ngaqala kusenza acting from grade 1 ngisho ngathi hayi ngifuna ngiqhubekele phambili ngoba kuyinto lengiyithanda kuyinto lengikhule ngiyenda vele because bengithi noma kuphuma isikolo after school bekuba nemuntu losifundisako ngivele ngithi hayi mina kulokuthi ngihambe kwenda letinye izinto asingingeneka la ku-acting ngoba ngiyayithanda phela ngaqala lapho ke uyibona mani yenda mhlambe nalesikoleni kumbe vele nakumabona ukuthi boso uyibonile because grade 1 basendisa sonke ukuthi uyafuna noma awufuni banendisa lapha but boso uyibonile nangaphandle mhlambe ukuthi bengiyibonile nakumabona ukuthi kusiyayo la uyasho ukuthi benginema role model yeah bese ngiyibonile nakumabona ukuthi Mawusakhula umsakado bowulalela netitori kumbe bebakulalela vele nje ekhaya na uthola ukuthi umntwana uba nenhlanhla yokuva ukuthi hayi kuyalingiswa nasemsakatweni Yeah bengulalela umsakado kusela ngisakhula vele ngasho nami ngathi ngalelinye ilanga nami ngidawuvakala la Then ngijabula mawuveta ukuthi wena boso ukhethile kuwe la enhlitiyweni ukuthi ufuna kuyolingisa shoze singasho ukuthi bekuyi option yakho yokucala
Yeah. bathini ke endlini wayiveta le kumbe waboso uthulile ngayo because akungiboni ukuthi ngabalula ukuthi batali bayi accept ukuthi uthi ufuna kulingisa. Yeah, ngoba kuningi lokwenteka kumabona kuze abantu abalingisayo kepha mina ngaba naleyo nhlanhla leyo ukuthi batali bami bangisupporta kakhulu ngisafunda ngoba babona nje lelithandvo lenginalo nge-acting because bengibuya nje ne-certificate ngibuya nema-trophy nama-medal ngayo i-acting. Musi wena vele kahle kahle dinto bese kulula bese ubavetele ukuthi uya kuphi kahle kahle. Yeah. Kunjalo base bayabona bathi bawukuthi into leyifuna ukuthi ngeke size semendleleni yakho lesingakwenda nje ukuthi sikuseke. Mina bengingadi ukuthi kuyafunzelwa kuba ngumsakati. Uyathi ukuthi kuyafunzelwa kuba ngumlingisi kumbe nawe nje uyalingisa utshela ukuthi mhlambe yinto noma njenga everyone. Yeah, ukuthi kuyafunzelwa bengadi kepha mina azange akufunzela. Base ukuthi kuyafunzelwa kona ngiyaphi. Naku siceda isikolo kumba sesicale lapha ngoba busune matrophy yasicale la esikolweni singaphumi icala kukhona mhlambe lo sokukhula lo sokwendawo ngaphandle kunemafilimu aselokishini la khona kunemafilimu asemakhaya ngaphambi kokuthi vele sotophesa icareer yakho sokuceda isikolo. Ngasho ukuthi esemsakateni ngicale 2013 bengisasesikolweni. Right, okay. Yeah, bengisafunda kwaya ngekuya 2021 khona lapho ngaba nenhlahla ngacelwa ngagogo series le producer nguNathi Manana. Ngiyavela yadlala ku Soweto TV. Yeah, ngiyavela abantu vele babona hayi bas appreciate kakhulu ke bas recognize bathi hayi man laba bekuzibani because bekunalabanye ke lesector nabo emsakatweni. Kwabanjalo then njengoba bengivela ke naliphi sitha ke lomnyaka lesibuya ku. Naba betala wakho ngeke ngambona ngathi bekakagogo naye. Yeah. Yeah, nina betala. Then uva njani ukuthi mhlambe emsakatweni bafuna abantu abatolingisa bakutshela ekhaya ukuthi hey emsakatweni mhlambe kunema audition kumbe bakhiphe iadvert ukuthi kufuna abantu labatolingisa labatodlala kumdlalo wemoya. Njengoba ngisho ukuthi umsakato ngolalela ngisakhula ngoba bese ngika grade 9 nje ngolalela umsakato kakhulu ngeve ukuthi hayi bathi kudinga abantwana labane iminyaka lemingaka kuyakungaki. Ngathi man ngayakumaya ngathi ukuthi ngive iadvert emsakatweni ukuthi ngalesihlanu lapho bekuyi-Tuesday ngathi ngalesihlanu bathi nje ngo2 kudingeka abantu labato audition la ku-act. Walova esikolweni. Akunankinga ndakuniketa imali ugibele. Azange lova esikolweni. Yeah. Ngathi mangithuma ngo1. Ngasho ngigibela ne-uniform ngaconza khona emsakatweni. Yeah. Kwaba ngiloko ukuthi nakhona kwaba enhlahla ngoba besibanyende kakhulu. Besibanyende yepha ngakhona ukuthi ngiphumelele phangikhetha. La msakatweni mhlambe kule story ngaphambi kokuthi uyofika kukhona lebo ubukele kuphi sasemncane ukuthi ya ngiyabathanza laba nalaba kumbe bomncane kakhulu awusabakhumbula. Ngiyabakhumbula. Bandle bengibukele kubo semandlula kethu emhlabeni ngidelete uLamaboza na delete Jabulani. Okay, usuka ujabulile kujabula kwakho akufani nalesikhathi ufika le. Utholani mhlambe mawufika le ngoba ukhuluma iqiniso la wasibo ungadi ukuthi kuyafunzelwa ngicabanga wathi nokuthi nami ngilingisile la lokishini sine bebangasiniki iphepha bebangasiniki lutho bebathi nje hambani niyokhuluma ndoda ibona utholani mawufika lelanga lo audition ngalo. Lelanga lenga audition ngalo safike sathola nje emaphepha basiniketa 5 minutes base doti group anemngane nibethu ya basiniketa nje iphepha dialogue basho ukuthi ayise rehearse asikumelanga uyifunze lento kumele kuvakale njengomuntu leyikhulumako. Kube ngathi nguwe lo muntu lo bhali lapha soyakhuluma kungabe ngathi wena vele soyafunza lapha ene kwaba wese ngoba athi ukuthi thina hayi auditionela ukuthi siyo actor kuphi emsakatweni kepha lapha bavele bashela bathi sifuna ni excellent vosiyibone ningabi nime nje mina ukuthi ni actor kwangathi kunebantu labanibonako. Okay. Kwabangokho yeah. Ngiyajabula kunento lokucetha kuyikhuluma lebalekile la. Uthi bafunani iact niyibone. Uma ni actor siqhubeke njalo ngale gama lokuactor. Man actor ngale vele kufuna ngalomtimba nalesikhathi uthetha because angeke ngithi mina uyafunza ukuthetha uhlala phansi vele kufuna ukwende ngalo ntimba lento lo enda ukuthi lelinye langa ngicene nenta neliphuthu uvikise nemuntu ngembamba kodwa
Ya kumele ukwende lo noma kuthiwa bathi uyamshayela phela kumele ukwende umshayelo loyo muntu kepha nje awumshayela atawulimala khona kepha uyamshaya. Mathiwa nje uyamdvonsa kwamele umdvonse. Then uya ekhaya uyabatshela kumbe uqale wathula until baze bakubita kuqala kuthi hayi usayobuya sowukhasidiwe. Ngoba ngaleso sikhathi bengiyiti phone bekunelicingo lamanje bafonela manje bamtshela bathi hayi siyamcela mfanakho bese kungu-December that time because nga-audition kungu-November bathi ngo-December bamfonela bathi asicela mfanakho ngelanga le-8 then vele beka-auditionela uphumelele sikhonela kumthatha sifuna ukuthi abuye eTekto signa i-contract atofunza nge-studio bese-drama ukuthi sinjani. Akuzange kwakuphazamisa esikolweni kumbe busol celebrity nyalo vele hawu ngabe bekungekho manje esikhuluma nje ngabe isikolo uzange wacetha akuzange ukuphazamisa esikolweni. Cha azange wangiphazamisa ngoba indlela besiyenda besi-ekhanye ma-weekend. Yeah azayenda isiqiniseko sokuthi mawubhizi ngetinto tesikolo ufocus ukuthi mawukuthi unema-classes maybe ngemgcibelo utawa-attenda lawo ma-class then after lawo ma-classes so uyabuya-ke uyakuwa-record. Le character lebe uyidlala kuqala solo ngile character lo uyidlala manje? Solo ngiyo. Ya, musu uyi-legend la uqinisile ukuthi u-inspire ngilabanye labashiya emhlabeni because ma character awo bawabamba. Ngisho ukuthi mina social media base ngadumi kangako bengifuna kuva ukuthi tinsanga takho mathi iValphimbo la uhlala khona mabe iValphimbo lakho bathini pressure kumbe abantu bayakujabulela kusha nakubo lo. Yo yaqala esikolweni bangithatha bayongise assembly. Hawu. Bayongise assembly ke bafike bangi-introduce assembly okay bengithanda nalokuye ema-assembly vele kufike ngento ethi inkondlo thide. Kepha nje basi babanyisa nje bafike bayakongibika bathi hayi phela nathi sesinalo liselebhu-ke la sikoleni sethu. Yeah. Ya ngilerato kepha nje ngala lapha emsakadeni ngavulela nje ngo-7:15 ngitamuva. Hayi kwaqala-ke nangemvala benza njalo baqala-ke the following day hayi sekafike eklasini vele hawu wena nguwe kwabani lokho nje sengibo balingisi nyalo balingisela wena. Ya kona besekunjalo kepha nje i-pressure bengekho kakhulu vele ngasho ukuthi ngahlangabezana nayo nje ngoba ngathi mangisafika lapha leya correct ngafika nje nomvana longeva lobhedzako nje lovana nebantu abadala nemakhehla. Yeah. Ya bese ngibukena naleto tindaba leto ukuthi hayi noma ngihamba la emgwaqeni tawufika labo bantu labadala. Oh okay yeah ngiyakubona lo net manje udotsi ukukhuluma mina sona wafika umvana longeva ngeke ngisasho ukuthi mara solo akuyachinji ngokuthi utsikhuluma mina kunalenye i-character lengayithatha ngathanza lo babele buhlala kuye lesikhathi basi ungigogoda ungamanzi. Asiye kule character le. Now yona sithe uyayi-actor asiqhubeke la kule character sekahlukile lama character lawa manje. Yeah. Kwendekani kuwe kuchintshani kumatima hey uyakogobela vele sekugobela nawe lapha kwendekani kuwe mabase sikuphethele nayo i-character lesha la sesifuna uchinge. Yathi bathe mabanginikeza leyo character ngavile ngahleka nje mangibona nje script sibhaliwe ukuthi hayi phela soyahamba ethwaseni I thought ngavele ngahleka ngasho ngathi yayile by that time bekunemuntu logowa through leyo process leyo la ekhaya. No wasiteka yathi robheka la serobheka. Abangoko ngasho ngathi hayi le angeke izinhluleke engaze ngi-excel bathi hayi ngeke phela lana sekumele uvakalise ukuthi umuntu lovuka lidloti ngathi ayakhululeka ngathi ngicala ma-producer avele ngathi khathi ndisho ukuthi maybe khona la ngibheze khona kwathiwa hawu wena manje wasuwenda kusona njengemuntu vele ngathi hayi le nto levele dala nakudala besolikhona nje gogwami vele yabo kwabalula-ke kwabalula ukuthi ngiyi-excel leyo character. That's why ngithi mina la sisirojiwe la lokobela wakho singibude lapha ngoba singicale kulandzela le story lesa
kude lengasi nakunye ku right lapha ngikobela lo njani Udedlela imali. yeah Yena futhi nathi sibantu asifunde noma sibone phela ukuthi hayi la akusendi kahle. Kepha siyabuyela kuyena lo sicupho. nani uyacala ke nyalo ulingisa ngala so udayele la ivela njani ke le opportunity ukuthi usale uya kagogo ngoba ngala vele ungogo dunga amanzi mara lapha bese ku story sakagogo. Leka gogo ngasho ukuthi kwafika nathi nje wathena ngikuve emsakatweni ngingathanda ukuthi ngikuthathe ngikufake ngala kule series yami. Ngathi hayi akunankinga kepha nje ngawube ngicala kushuthana nemakhemeraki. Wathi hayi khulileka udakufunza ngendlela konke. Akazange kwaba madima kakhulu ke. Wafuthi bekunebantu lengibajwayele. That's why ngithi mina yonke into yakho inebutsotsi phakathi ekhaya kini bekunalo nalesiphiwo kube lula ukuthi uacte ngala uyeva nanyana enohambe nababedala wakho. Lengifuna ukuthola kukuncedzile maso uya kumabona kuze because ngiyibuta amabom lento yakagogo isho sivele lama tips watheze kagogo ngincedzile mawuya kamabona ukuthi uceda kuveta kusibongana experience necamera kuvela lithuba ukuthi kufuna mhlambe uye kusitha kukuncedzile lo lokufunze ngala. Akuncedile kakhulu ngoba ngathi mangifika le nje azange kwaba nema mistake kumbe bangitshela ukuthi ukuthatha sekumele sicale phasi cha yavile yathi flow nje. Phela lapha mawuthi yabuka uactor nebantu labadala baqala lento. Mina imistake ngiyibonile lesikhathi so sabakhuluma ngicela ngingasho ukuthi bekwendeke njani kwasekotha. Kwetha nomzala unama character akho mahle le ngicela ngingayithashi kakhulu lethi ngiyasho ukuthi ngiyibonile mina nona bekude mistake ngoba usabile kokhuluma wakutshela manje kusi ntwanami umuntu ngani uyahamba lesimo lesimara ngicela ngingayikhulumi ufika njani tukwesisa tukwesisa ngathatha sesilengimatikile ka ekanayo kagogo ngisesinele yena ungisesonto lapha kusitha yeah beka sola sidocela nje kanje sathi masa kagogo sasho sathi ukuthi lenye la kumele sikhuphuke nje sihambe sejosi sekomani sekuzama sibone ukuthi angeze siphumelele ngembala ke la siye February ngakhuphuka ngamlandzela ngaba nenhlanhla ke wangibonisa ke ijosi ukuthi okay uphuma la uya kuphi kwenteka sona so because kwathe ngumeli ngathi mina yathi ukuthi sengizini because bengibhizi ngema background ngathi ayisenzini ngile background yabona yena uma ngaqhamuka indosity and make sure ukuthi ngiyi-auditionela and ngiyayithola yeah awu yafika nembala ke basho ukuthi bafuna mbana nje lathi ukukhuluma seswati ngayizame noma nje bentingabata kepha ngazama ngakapheli ngisho even 2 days bangitshela ukuthi hayi production intsanzile yeah ngamangala ngifika ngithole abantu lapha kepha mina bakhona lokuthi hayi wena the way ungakhona asati kubeni kepha nje unale ngadi ekuthanda abantu buka nje usafika sebakutfolela drive ukuthi uyalanza la uhlala khona konke nje kwakho because la inyende lapha mosafika uyi-featured actor impahla uthi changela nathi kepha lapha bavele basho bathi hayi ungasichangele impahla uthi awutholiswa i-production ngoba sibusiso lesikhulu kakhulu ngiyembedi davele edehla ngathi kanjani because le ndlela ebengiyenda mina angayifili ngaleyo ndlela lebengifisa ukuthi kube ngakhona ngila bangithatha khona ke basho ukuthi hayi le character le uyitfolile sicela ukuthi after 2 days ubuye u-actor shoot. Angeke ngithi wazama mina ngendeka kwakwendekela Qobo lo ngabe babuka ngendlela boyifisa ngayo le character ngabathola ukuthi hayi sekumoshakele siku 2025 nyalo sikhulume ukuthi uqale ku-actor ka grade 1 kubuka emuva kuthini kuwe ngalokho kwendekele nyalo ngecareer yakho yonke. Kuyasho ukuthi noma umuntu oqhamuka kuliphi ikhaya simo noma esinjani uma umuntu nje utimisela kule ndlela yendaba ungakhona ukuthi uphumelele as long as wena utithemba futhi nale nshisekela le ndlela oyithandayo kulufisa kuyenda ukuthi lokunema endleleni yakho lokunje lengufunzela.
kukhona mhlambe tinto lobukene nato lokusho ukuthi leti timatima la longafuna nalabanye labafuna kulingisa or nalabalingisako especially asiyibekela ekhaya kakhulu longafuna abafunze ukuthi ukudibane naloku kwemani loku Mawuya kuwenda ema-audition imali lekumele uyikhiphe. Okay. Awukhiphi imali. Kujoyina i-agent awukhiphi imali. Ngiloko lengingasho ukuthi kulamalanga ababheke ngako kakhulu umuntu bakutshela athi hayi kuze uthole i-audition khipha imali lengaka ngakuthatha mina ngisa kule audition leyo angeke usafole utawuvela ungena kuze ube tuke agent yami ube under i-agent yami khipha imali lengaka awuyikhiphi imali uyikhipha uma usayine i-contract lo umuntu lo efika akutholele i-role. Ngiyavuma nje lengakusho. Then naku lokumdoka lengilokubuta mina usebenza kumsakazo lomkhulu usebenza ku story mhlambe lesikhulu eMpumalanga yini lekwente wangadi ngoba usasemncane ngikhuluma lento yendeka kunema artist even lamadzala la angathi ifame bese yasiphazamisa umuntu alahle eliside agcine atholakala nasemgwaqweni labangafune khona yini lekwente wahlala kulane yakho. Ngathi ngifika bona labantu lengathi mina ngabukelela kubo bafike bangihlalisa bathi uyabona kulomkhakha lokuningi lokungahle kwendeke futhi ifame iyakukhuphula ifame futhi iyabuyisa kepha mawukuthi ufocus ubati bantu uyade imvelaphi yakho ungadikhukhumeti ungabi self-raising konke bakho kutawuhamba kahle. Okay, right. Unale poetry vivela kancane mina washiya lesikolweni. Okay, asisiphume vele kancane ke la ngoba ufuna ukukhukhumeta ukukhukhumeta ngimi la. Lokunye ngaphandle kwa lokulingisa yini lobukwenda ivetile indzaba yepoetry ngike ngakubona mina wenda ne-appearance lelinye langa abanibhukile la nebasakati labasebenza lapho wena vele baveta ukuthi okay lo sesilo uyo appeara ngilowa lemsakatweni because ngihlaleni move abuyani ndombona yini mhlambe lokunye lokwendako la ku art and entertainment industry. MC. Okay. One. Yeah, MC and ngi-motivational speaker. Two. Yes. Usengathwasisi shothi akwabaleka usenga recruit lofuna bawuthwasela sico. Okay, asiqale ngala kumdlalo womoya because mina ngike ngeva story sasebusuku lapho le elingabu asengisekuseni futhi then kune story lebezidlala nyalo emini ikhona industry yemidlalo wemoya ukuthi vele ngingaba nesfiso nami ngimuntu omusha no ngifisa kuyolingisa kumdlalo wemoya noma ngingabe mhlambe la khaya. Yebo ikhona. Okay. Ikhona kakhulu kanti futhi nje ikakhulu eJoburg bayabafuna abantu labakhuluma Swati. Labatawulingisa kuleminye imisakazo. Ma plans because la so hero la ngeke sikhulume ngale yasemidlalweni ngomoya yokulingisa because uveti ngale ukuthi vele bafuna abantu abanswati sitawubona lelinye lefilm mhlambe lelitawuvela lofuna kuyakulo la kumbe solo safuna kubiyela nakumabona kuze. Likhona lelinye lebesibhizi ngalo nje silishutha kule nyanga liphelile. Yeah, December. Lebesishutha nabo Mr. Jerome Meremi nabo Makesandra. Okay, ngiyabona le. Sishuthile ke ngaye December. Lapho nje kunasesonto from Isitha kunami Hlengiwe Sindani from Likwalakwala. Kunaye lo mfana bathi ngingci the poet. Yeah, Influence. Ngiyo-ke imvele besibhizi ngayo kakhulu lesilindele ukuthi iphomeke itawuya ku-SABC 1 ngiyo imvele besibhizi ngayo kepha nje kuseta lokunye sisaphela. Hayi kuyavakala ke la bakhona labakutshelako ngoba basakati bahlale babatshela everyday ukuthi babukele kuba babute nendlela ukuthi bafuna kungena kanjani babalingisele nangemaphimbo abo bakhona labasho kuwe ukuthi ngibukele kuwe and basibabukele kubani andiswa
kumbe lomunye mina ngifuna laba abukele kulogogo kakhulu kulethwa sana bakhona labasho ukuthi babukele kuwe bakhona banyindi abanye banyindi kakhulu mm abanye bayangena nali kuma-inbox babuze ukuthi hayi sesengibonile kumabonakude ufike njani labanye basho ukuthi hayi ukuze ube ngumlingisi yini lekumele ukwende uyabakho abaningi kakhulu kepha-ke ngoba nami ngimuntu lowathi bandla bese ngiyabaphendula ngithi hayi kuba sona mawunenhlanhla mangikubona ukuthi le nto uyayifisa ngenhliziyo yakho yonke uyayithanda ngivele ngithi hayi ngicela unginede inamba yakho bese sengiyakufonela ngikuchazele kahle ngoba mawumchazela ngemlomo akufani nanoma ubhala imessage uyafonela maye wena akumele angube nemona futhi nje special makuba abantu banganeni ngapha ekhaya akumelanga ube nemona hayi ngiyacabanga ke lelijala lembida la sel-right ke la kufuna ubuyele ngale ekhaya vele ubuyele right angade ephehlweni ufuna kubuyela kumbe vele uhambile lapha kusigcoko siyikhohlwe le le sigcoka siyikhohlwa ngisabuyile ngoba bese abukene emfati yeah ngisabuyile Sitabanika lejazz okulandzela kumuntu makafuna ukulandzela ku social media makulandzela social media uyangilandzela ku Facebook ngingilerato ka Peterson ku TikTok ngililove yeah bese ku Instagram siphalaphala somsakazi uthi khulumele kude lengakhuluma sezwami angicale ngibonge ngeconsistency yakho lo yendile ngacabanga ubusasemusha bokufuna uyengeta into emhlaba la wahlala kwabangcono la khona kungemsebenzi wakho ngidawuthi mina nemsebenzi wasemndenini because kube nalomunye ukuthi unesiphiwo sakhe wena ucopy character uyishaya perfectly nje kufuna umholele ngibonge nemsebenzi wasemndenini ni inspiration nedi ngoba ngikhuluma nawe la ni inspiration yabantu labanyenti nedi ngokuthi silalele sibeke indlebe letinto letendeka lapha into letendeka la mangweni sifunza kuko so ngiyabonga la ngibonga even naleli thimba lakho lo lingesa nabo because ngibo laba bambe impumalanga la I direction siyibona kini so ngiko sibonga ukuthi no asithathe naso isikhathi siphinde sibuye sikubungade la njengoba ngishilo ukuthi enhlaleni khona emkhathini weliviki so lelanga leli ngilo lengathi ngalo ukuthi u-off nje tawufuna ubuyele emsebenzini uphinde us-entertain so sikubungela wonke lo msebenzi siyabonga ngiyabonga kakhulu nami ngibonge futhi nakuBCR